أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول من دلائل من سلسلة ما نبي صلى الله عليه وسلم نبوته تدكم أشياء دليل كرا أكيكي خبرتا جنستمو مي أنني ميدو أقول من إشارة كلاني ما نبي صلى الله عليه وسلم أقول منا خبر كروا فاوا غيبوجي واهك تكترين واهكيكا مستقبلوجا هنغان كما ما نبي صلى الله عليه وسلم أقول منا خبر دوا فاوا واهك تكترين واهكيكا أي إبس إنسانك مستقبلوجا هنغان كمك بندين إنجين فرات النون هن مس الله سبحانه وتعالى حدوتون لبي تدوري خبركم منوي إقوتم من النبي صلى الله عليه وسلم أقول من نان إفدا جينا جونا خبرتك كرواف أدمي خبرك أستوغا الله سبحانه وتعالى نبي كما رسول كما ينفنو بكم بيك لك أمة خبر كروا فاوا خبر إكمن إنذار كروا فاوا إنذار إنما بس أقول من ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم إكن إتر تفصيل كبيان كدوا فاوي إهني إكليك فانا فودين نبي بيك لك ودي نغنوان إهن كمون إنسان إكمن هلا هيبري تيو متكا ما نبي صلى الله عليه وسلم أمة مخبر كروا فاوني ورسافكو ميكموك علم اللي بيجم وميهك منظر لومة فن فدا كمكس إن ركل سلام ومتكا خد ما نبي صلى الله عليه وسلم بس إكمن سلام بوداعن نموك إدموكا دعاء كروا من جندبي أقول إواهك فهون دنوالان أده مي واهك ما نبي صلى الله عليه وسلم بيان قد دوا فوانيكم إكليك فانا ورن وفاوري خبر اللي بدأ جنبي سبكي إمان نبي صلى الله عليه وسلم خبر كروا فوامي غيبوك خبر تدو قرآن خبر إكليك فانا هميا أسفا واتيبه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ودالوني تمن كمنا أدو السبي में نماذ गोवाले أدو الصلاة جامع دين تمن من إمن رسول الله صلى الله عليه وسلم के मिस्की कोला जमा विज्जामे एकले गफानु गारी होगा तमम में नमाज़ कॉफी में यफो एकले गफानु मिंबरंग अरा वडागिंग हिनी वरना कुरव्वमुं गेंदेविये अदि विदालुविये कोम्मे बेकलकु एस बेकलकु इन्ने वितनेग्गा इन्नवाश एफो हदीस कुरव्ये तिमन कले गफानु तियबामी हुम्मी एक कुरव्वी कोंकमकं हेय्ये नोत कोंकमकं कं एंगे वडा गन्नवा हेय्ये एहिंदुगा तिमन बेकलुन देन्नेवी में सहाबी बेकलुन देन्नेवी अल्लाह इलाहु के रसूल तिकम मोड़ा देने वडा गिन वाणी إهندوغا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفي تمن كلي غفانو تيبامي مي جماعة كرفي تمن كلي غفانو كيبان ما بدو شوغو وري كمكا نواتا ادي بيروري كمكا خبر كرفو مكا نونه بودا إهنمس تمن كلي غفانو ميوا غوتو ام بدو بينو مكي تميم الداريه كي نصارى دينو ميهه غوتوغا حرم فهو اينا ميوني اسلام وگين اسفاي ادي اينا اسلام وگين اس تمن كليك فانن ابكيا دبوي خبرك خبرك اي تمن كليك فانو تيبامي هن دبو من جندبي خبرك هم ما تميم الداري رضي الله عنه مي وداغنوني كليك فان دك وداغنبي واهك دنو متكا ما النبي صلى الله عليه وسلم غاريوغا واهك كي اي دجالوغ واهك تمن كليك فانو تيبامي هن واهك بيان قدوم من جندبي إفو رسول الله صلى الله عليه وسلم كياد وواني ودالواني تميم الداري إبا ودالوي تمم من تريحك ميهو نوكا أراغن كندو دتورغا نكتيمه
eofo kanduge raalutawga timammen jehi deve nudeve dimalen neengi timammen daturu kuramun dia na behijje efada gotegga damun gos emme fahun rashegge kaariya timammen gondu koffiye eya eku timammen kuda bokkuregga e rasha faaba fime timammen feebi ruga erashuge gondu doshun dima vejje sifa huturu kongai echaka warabbo ko keheri falaafai kalukulaga oin echaka ege kurimacce furagahe olum filuwa kan nenge keheri bokamu komme ka timammen suwal ko fime birunti beti kaaku heye konchen heyeti ena jawab dine timanne ki jassasa timammen suwal kurime jassasa ki coaching he ena bunye timanna tiyabami hunna khabaru dinumo kuriga tiyabami hun daashe mirashuge terega here ganduwara etanga waane tiyabami hunna shawguweriwa mihaku den timammen ena ebuni baha diyayame biruntibe hi kurime timammenna shaytanaka eden baddalwani kommekas jassasa ki ei jasus kurumuge sababun deifawa name jasus kurun gina kamattaka ena ki miistakunge khabaru dajjal ahame genesde dajjaluge jasus etige masakkata ki ei sabaki dajjal ki miharu bandevi hayyaru kurefawa miheka watiwe enen nikume khabarton no hodeneti miistun ki ban khabaru genesunu masakke kurani jassasa ehem wege minan deifawani komme ka timammen gos e ganduwaruge tere wangiruga duwaha ko timanna men nudeke fada bodu biya adamuge dariyaku ote ena gaga waruga den istari falafawa sifa huturu ena wani hayyaru kurefe dev wani kandura aku kastol elife adi hama ehemme unagandun tiri wani dagandun bandeife kommekas ena hayyaru kurefawa haaluga timammen biruweri kama yakutibe ena kariya wadijjame adi timammen bunime ti kaaku heyye kiyadeshe bunumun ena bunye timanneya tiyabamiyun ti kombekan kiyadeshe den timammen namedu kanta dimaayuge kiyadi fime nawa sawarowegen daturu koffa a wahakeya kandu mativi wahakeya emme fahun irashan aadewun wahakeya adi jassasa fonuwali mi gandoruge teriyashe mi wahakata kiyadi numaku ena bonefiye dannashe timanna ebote tiyabami hunna bay suwalu kura e bekalun dannawani timammenna ki arabinne behigen a bayakime ege terege suwalaki baysanu kiya danduge kaduru ruttawga kaduru alato mewa adeto timammen adehe warak gina mewa ade dennewima ena bunye ekamaku ega ottaru naannane duwas daadi kaari vejje hame fadan suwal kuriye buhairatul tabariya ge kanda behe gotun nota kora behe gotun timammen dennewime e kandun kommawlumatetto e beenum wani ena suwal kuriye e kanduga fen ebuhuri he nota nen heyye timammen dennewime ege fengandu warab bode fen ebote ena dennewiye e kandun fen hikigen diumuge wagutu daade kaari vejje en fo den suwal kuraviye zugaru kiya kora behe gotun e koruge fena behe gotun e fen nagagin etanuge ahulwerin dandogowankon hada heyye adis etanga fen ebuhuri heyye timammen dennewime fen warak ginay adi etanuge ahulwerin dandogowankon hadani e korum fen nagaginne ehinduga den ena suwal kuriye ehem vejjeya koba heyye ummiyunge nabiya ummiya ummata fonuvunu nabiya ge khabaraki koba heyye maniki muhammad sallallahu alaihi wasallam ge khabaraki koba heyye timammen dannawa fime ekale ge faanu makkan nikume wadagen miharu yathribe ki rashan ay madina rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijra kurama kuriga kiya ulun namen ay
rasulullah sallallahu alaihi wasallam e nama lobe wada nugannawa namen ei madina akiyuma komme kas erasha faabe hunnevi den suwal kuriya arabinna ekalege fana demeduga hangurama hinga hayye adi hangurama ga ekalege fanu ebami hunna medu kihinen he kanta kurawani timammen dennevi me hangurama dani hinga munne ekalege fana dani nasurwes libi wada gannaw munne ehinduga ekalege bunye tikantiyei hama waane gota wamunne tidani ebami hunna rangalu wihi ekalege fana tabawi name arabinna rangalu wihi ekalege fana idikol nohada tabawi name dannashe timanne ki al masih masihu ge emmane ki ikhtiyar kurayfa wa faran anem mane ki fuhayfa wa nuata fuhe lamun da faran bunewe gotum dajjalan al masihu ge nandeifa wani ene ki bimmati ge huriha hisaben enage baruge dashak gennamunda mihe kawwati muli bimuge enada tur qur'ane kamattaka adihama ehemme enage ello kanatulo khassako riwayataka balaruga fennan oti ei fuheleifawa lole maneki elo im walu hamekani innani lole ninna em esaw battaka ene masihe kyuni allah subhanahu wa ta'ala de masihen khaluqu ravi em masihaki al masih isa alayhi salam ekalege fanaki al masih as-siddiq tedweri masih anem masih dajjalaki ei doguweri masih komekas isa alayhi salam ki allah subhanahu wa ta'ala khiyar kurwa fa mativeri nabi bekalunge tereng rasul bekalunge tereng himeni wada ganno abekale komekas timanne ki al masih timam miharo nikutumuge hudda nuwata iduna libuma miwani daadi kariwefe timanne ya be khabaru tiyabami hunna libifa wane kaman hi kurame komekas dannashe timam bimuge huriha hisabaka fituri ganegen da hushime salis duhoge terega muli bimuge huriha hisabe timannage baruge dasha nuwata timannage verikamuge dasha genna hushime makkaya madina fiyawai makkaya madina mitanuga ena dhikuru kurani makkaya toiba ei madina ge emme riweti nanta kutereng en namfulu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam madina enan kiyuma lobi kurawwa at-toiba edetanaki timanne hurumetteri mana kurawigin wa edetanaka timanne kan nerene en komme rashakan erumattaka timanna kaari wahidu malaike bekalum wada gannave e bekalunge kanditan uran damma wagen timan durafassa durkuramun gende e fawga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuga appuluga oy aswen ekalege fanuga member koluga jassaw mun gende warabara ekamana riwa kurawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalege fanuga aswakulum bimmatiga memberuga bara jassaw mun hadis kurawwe danna shahadihi tayyiba miye tayyiba eki madina tibe kalun titibbe virashe mirashuge wahake ei mirashaka dajjalaka nerene egota timfahara rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kuram fawga hadith kurawwe ala hal kuntu uhaddithukum bidhalik timan kalege fanu tiyabami hunna mi wahaka dakkamu nugenda muhayya manaki timan kalege fanu wani tiyabami hunna mikamuge khabaru mi kurim ves kurawwa fe den ebe kalun ade he dennevi emvima man nabiyya sallallahu alaihi wasallam kurawmu migende bi khabaru mi wani mistonge terem bayaka fenifa adi efahu ebe kalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam en imam wegen as e khabaru e devoni henkamun man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ufa kurawmu gendevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurawwa fa wa gotuga irak dajjal hayyur kurefa wa ravani sham karage nuwata yamanu karage kanduga e dekandun kore komes ekkandegga miharu es dajjalu hayyur kurefa wane ene nikutumuge iduna libe hisabakun ena nikumegen as duniye fitunawari kuramundan e irumatige sarahadun nikumegen anna insane aslaki ene ki kuri sure ulemun anna mamme ka bappege faratun ufam vefawa insane ene ki hashigandu bodu iskolu enage hashiganda vore kuru istari adia khilafu huturu gotaka gaga falafa hunna
dekashimatiige aabukamakun hinga irugaves aabukamen huri ello fuhevigen gosfawa salamatun hamekani inloves eives avaru loleg gotuga beeran nikume meebis kaduru kooliga e koolin beeran nikume fa inna waki mewa inna gotan elo beeran nikume fa ove elolan hamekani eneya fenna eche fennanives ehnamas Allah subhanahu wa ta'ala aadaya khilafu baaru taken eneya devwa mistakun imtihanu kurevum gotun ehen kamun kurin algon denne fadan mi huriha nabi bekalunna huriha rasul bekalun ves e bekalunge ummettaka kamoge bodu kamattaka inzar kurawwa khabar kurawwa fawa kamen ekamun salame vetiu mattaka enna masma nabiyya sallallahu alaihi wasallam iturak tafsilukon ekan bayan kurawwa fa wani ade kuri galgon denne fadan al masih aki ay defarataki dajjal an farataki isa alayhi salam ekale gefanaki hewegen wa tedweri masih dajjalaki ay nubawegen wa adi dogweri makarweri masih dajjal kiyeni ena kankan oluwala mistakunna mantaru dakkative adi hama ehme enage dajjal kurun gina kamattaka diwe bon kiyani jadal eneki zuwabu ko debasum bodu mihe maneki ena dakka hujjata warugada wes mihen hame gota kommekas dajjaluge bay sifata ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam algon menna wani bayan ko devwafa kurin algondu dennewi sifataka ekiga eneki raddon kulage mihe kamavs asfawe adi ene libifawa aadya khilafu barutoge terega wilagandan amur kurima wilagandu ware wehen adi biman amur kurima bimun gas hedi falagen as ega go mewa gowan fakkawegen dane adi hama ehemme enage amura mihun diruma mihun marwegen dium wes fenigen dane ehemwima mi wefawani warab bodu imtihane gotuga ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan kurawwa fawe adam alaihi salam khalu kurawwi sure adam alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala khalu kurawwi sure adam ge daringe maccakan evvure bodu fitune nannane evvure bodu fitune nannane maneki dajjal faal kurawuma vure bodu fitune sawbaki ena dawwa kuramun dani ena ki rabbukama ena ki kalange kama ena ki mistakun khalu kurawwa kainat khalu kurawwi farakama e dawwa ena kuramun dairuga ena ge ammachan ebuhuri ekamuge maccan hujjat dekkene tafatu hekitake ege terega kurin dennevi kankan udan ena amur kurima wilaganum ware wehuma biman amur kurima gasda falagen as ega gowan wagutun alagen diuma adi mihun meruma adi wagutun miho kurimatiga dire kamuge sifa dekkuma mi kankan ene libigenve adi ene libigenve suwaruge ka narakay ege tereng rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani enage suwaruge gotuge dakkatanaki enage narake gotuge dakkatanaki ei suwaruge enage masakkataki mistonge lotakan oluwalum e baru Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawani mi zamanuga bay mihum black magic hada gota rumalen nagafa illa lima kotare gotan uduigen dahen lo macca dakka dekku misalaka Fir'aunuge duwaswaruga genewunu sihuru werin ebami hun gengulunu waata goygotan amburafa ukalima ei diremunda harufatake gotuga mistakunge lola sifawa gotan ekurewe mantoruge tafatu kanka kommekas mige kankamaki ei hagigettakennu mistahunge lo maccan ena dakkamunda kantattaken Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa bare benu kogge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabaru kurawani kurin algon denne fadan huriha ummatege bekalum wes khabaru kurawwi mi dajjaluge wahaka man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani dannashe e dajjalaki awaru makhluqeke maneki ege delowes awarwan ello netumuge sabun fuhelei fumuge sabun anello nikume beran nikume fumuge sabun dannashe tiyabami hunga rabbaki ay awaru faraten nune ilahu subhanahu wa ta'ala sifa furtakum furihama we wodigemwa abu sifa fulen nek ilahu hustahir wanta ilahu
bala lotaka elotawge ahulu werin nan hingama jehuma ufa libbade mativeri sura libiwodigenwa ilahu ehen kamun mikan enge alaku dajjaluge mi sihuruga nujehumattaka dajjaluge awaru kama enage khalquga nuwata khilqatuga huri abuta rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayan ko devon mikan danna mi ka furtama kamaki hasiganduga adia khilafan huturu gotaka bokon istari falafa wuma munumatiige mi huturu kama adihama ehemme enage nikkuriga nuwata delo demeduga kafiru be riwayat tawga anibba riwayat tawga kafara mi akurta lifa wane kaman asfawe sahha riwayat tawga adihama ehemme hadis kurawwa fawani eliyum enage nikkuriga ewa liyum komme muslimako kiyane mane komme muslimaka mu'minaka kiyan engene ei liyankiyan dannami hekamugavies adi liyankiyan nudannami hekamugavies manika allah subhanahu wa taala e bodu fituna salame ko dew mattaka furihama iman kamuge ahulu weriyaya e rakkaterikan allah subhanahu wa taala devve mattaka ekam bayan kurawwane hama ehme dajjaluge ehen khabartoge terega no dajjala behe gotun asfawa ehen khabartoge terega rasulullah sallallahu alaihi wasallam arihun riwayegen wa waragina wahakatan ebori algondu mi wagutu kolo kudaka mattaka ahuriha wahakataka diumaki waraddati kame kurin algondu denne fadan sahabi bekuna rasulullah sallallahu alaihi wasallam dajjaluge wahakata kiyade wafawani e wahakatan engifawa mihaga lomacha manzaru sifawa gota eniyan ihsas kurave gota miharu ekan hinga adakamuge sifa eniya ihsas kurave fada saaf kam bodu gotega eya ekuga rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi dajjalu nikumegen annani kon taakun kam besmani bayan kurawwafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawani dajjalu nikumegen annani khurasanun kama khurasanaki miharoge iranu onna sarahaddu hama hemme dajjalan emme gina adadaka tabawani yahudin kaman asfa be rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani asfahanuge yahudinne emme ginan dajjal tabawan enege lashkaruge emme iskotti beni yahudinne miyadwes algonmenna fenne emme bodu haqiqataki islami ummatege nota dawlatege namuga owegen muli yahudi aqidaya yahudi fikuruge macca nasurudi ekamuge macca duniyega ekiki harakata hingamunda dawlaten ei iranaki miyadu algonmenna fenna ngonna khurasanuga gaim kurefawa ewa dawlataki hama ehemme emihunge parliamentuga yahudi gondiyen ide yahudinge faratum wakalat qur'an miheku algonmenna miyadu fenna emme bodu haqiqataki yahudin falastinuga algonmenge muslim akhunna ukhtun kosha masha nola vida viduma vore miyadu iranuge ay ebayge macha libigemwa shi'ina khasakon emihun geteren rafida muslimun nademunda aniyata ma biruweri wefa ma warugade nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna khabar kurawwa famiwani e bimun kama dajjal faalowegen nikumegen annani adi eneya ekuga emme gina adaka tabawegen annani yahudin kama hame gota rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kurawwa fawe dajjal nerene kama kurin algon denne fadan makka ya madina yaka adi hame hemme bay riwayato ga asfawe masjidu tur ay turuge kaariga tur farbada kaariga huna miskita adi hama ehemme masjid aqsa nuwade wene kama ehma hataru tanegge wahaka huriha hadise galiga algon menna fenna miyoti efau kurin algon denne fadan dajjalan emme ginada ka tabawani yahudin kaman asfa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa fawani dajjalu nikumegen anneruga enage lashkaruge terega emme iskon enea emme arihuga emme kaariga tibene haddiya has yahudin asfahanun nikumegen anna haddiya has yahudin ebami honge hedumaki tijane ei miyadus algon menna mifenna yahudi ilum werin yahudinge sheikhun ela ule diguko jubbaen hen enna hedun e hedun alagenne ebami hon tibene adi bay riwayat tawga asfawe e
dajjalan emme ginan tabawa mun dani anhenunna adi arabin maneki ammu eha boda kankamuge ilmu libifa nutibe miunne kommegas gina adadege makhluqun enage e huturu sifaya ekuga enage e nuruheve sifaya ekuga eneki rabbukama dawwa kurima ene tabawa mun dan ene dakkamun genda kankamattaka ehme ma algon men jeheni mi khabarata denegene ungeni adi miistakunna bayan kodde ehen nun kama vanama zamanen annane algon men geteren evves mihakan mikan nenge algon men geteren evves mihaka mi khabaru filafa nuwa hame gotan anhenunge wahaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurevi kuroma behe gotun ilumberin vidalwani arabin naki ei kurin algon denne fadan kamuge babe ma boda kamuge ilmu nemmi hun kam vative ammu gotegga anhenun naki awaha kankamuga atharu kura bayaka vati kurimati ga dakkamun genda manzur taka waran awan helligen dago vane ehem wegen hadis kurawani mihun ba firhenun eba mihunge ge duefa gos wade eba mihunge manna ambinna darinna adi bodu datanna mis mihunge ga bande hayyaru kure ene tabawegen nikume daneti ekamattaka tabawegen ene ya tabawegen nikume daneti bunwe gotun hadis ga asfawe madina ya makka gaves ule munafiqun tan nikumegen gos ene tabawan ehem wima e dirashugawe salamekkan libeni furihama iman kamegge matiga demitibe mihunnan iman kamuge ahulu werinna ege iturun dajjala behe gotun algon men wahaka dakkamun da'iru mi fituna salame bumge wahaka wes algon men dakka alafa nimmalam wani ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani ekale gfanu go ummata mi dajjalu ge fituna salame vevene go wes bayan kurawwafa egotun ekkamaki e fituna salame koddevun edi algon men du'a kuramun gendiun khasa ko namaduga ehma nabiyya sallallahu alaihi wasallam das koddevwa faave algon men nan adi ekale gfanu egota du'a kurawwa faave komme namadegga attahiyata fa salam devumuge kuriga ekale gfanu hataru kamakun salame koddevun edi du'a kurawwa egeteren ekkamaki masih ad-dajjal kiban salame koddevun note enage fituna salame koddevun edi du'a kurum وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال أرجو من التحيات ومكي أدعاء كي أنت قرار كرم جندن جه إكم سلام ومتكا إجت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر كرفني دجال وخبر تبايا لبيج كم فانا ما تبا خبر دورداش مانك إنه دورف فيها بس دورك الجهش إنك فتنة سلام ومشي ميها إنك إكانت بلومتكا إنه دكا كليور بلومتكا دياما أرجو من نفس ورق جنا فهرا dimawa kamen ei kankamuge tere miha gembigen diu mattaka nuba kankamuge tere gobbalaluma kari wani testu kollani misakan algon menge tere mastuwata kitibe non kura kudi testu kollani gobbalana ratte hinna akuga isaheta ko ene kamuge tere ya gembigen midani egota dajjaluge manzaru to durmattaka diyama enage e danturaga enage e olwaluma enage sihuruga jehgen gos miha ene tabawa mihe gotuga wegen midani hama egotan rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurwa faave dajjalu ge fituna salame bu mattaka dajjalu gennane de koreves ekkora ki ei kalu kulage anda on alifanganen hen fenna kore ei fini fen miru fen anekkora ki ei hudu kulaga miru fenganen hen onnatan ei anda on alifan ehmima tiyabami unge tere mika mimazor fenijje kama vanama kadukulaga anda on alifango to tiyabami hunna fenna koro kariya gos kahaf suratu ge furatama diha ay kiyo mafau e fen korum fenna gagen fen boshe erun enage kantakun salame vegen di ei miru adi fini fene bay riwayat to gas fa kahaf suratu ge fahudiha ay kama bes ehme de riwayat tan algon men bala iruga kahf suratu ge furatama diha ekam bay riwayat toga anebba riwayat toga kahf suratu ge fahu diha ekam asfa ve hemme algon menna komme hukurdu ko mikiye kiyumuga matin algon men kahf suren hiddas kollagen tibejje kama vanama efada waguten algon menna baddal ko fikama vanama algon mennan e salame kamuge addanaga hifen adi egitur ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam khabar kurwa fawe dajjal faalu wegen annani mistakun dajjal ameduga jahilu wegen diyame dajjaluge wahaka mistakun nudakkam feshime khasakum minbar taka khutbatawga mi khabaru nukuramen feshime mi dalgon menna fene mi kala bayin alamat dunya ge tantanga
bay gomtoga miharu ilummerin kama da'wa kura bay mihun dani shakka wa hum mufaddamun dajjaluge wahake ki ei tedu haqiqatetto nuwata khiyali wahaketto ekama ko mi man nabiyya sallallahu alaihi wasallam garihun sahhakor riwayagen asfawa eta bawur riwayattaki shakku nukurave wara ehnamas dani ekamuge shakku ufaddamu adi bay tantage minbortakum miyad algon men nakak evves waraka dajjaluge wahaka dekeve ade niwe algon men abadwes dajjalu ei timamen giteren kommes bayaka sifa kura vidane kamattaka birun dajjaluge wahaka miharu aamu gotegga algon menge minbortoga dakka adu waran niwe hame gote dajjaluge haqiqa bayan kodde masakke kofikama wanama efada maulumatan hifahatta miistakunna ekam mana kure timage kibaga bayfaru efada sifatan hurima baru eri bay faratak komme kas dajjaluge nimun annani main Allah subhanahu wa ta'ala fonuwa خلوك رفافا وأن المسيح عيسى عليه السلام جاي أبولو جاي ماتش إكلي جفانو الله سبحانه وتعالى وني ودان وفل لوافا إكلي جفانو مهار وسدري إبهون نبي ودوغا إكلي جفانو الله سبحانه وتعالى فهو زمانو جا دمشق كاريا فنووان دمشق شام كاريا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان كرفافني إكلي جفانو فأبا وداعا نواني ملائكة بيكلون جاي فيفلو جاي ماتيغا ekade faanu wada gannawaru hiwani demme hammamakun nane fulu fillawagen fem waruwagen nikunne bekalen hen ekade faanu ge istari fula adi ekade faanu ge tumbuli fulun dala alamun dane demme hammamakun nane fulu fillawagen nikunne be fule fadan komme kas ekade faanu wada gannawar dajjalu salis duwas duniya ge heda ko fawani sahabin sual kurwa fawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihuga ena kita duwas heda qur'ane to حديث كورفني سالس دوهجة مدته إيجتنا فرتما دوها كي إن هار دوهجة مدته دوهك دين دمنا دوها كي إم مس دوهجة مدته دوهك دمن تمنا دوها كي أي إن هفتاجة مدته دوهك دم باقي هوري دوستن أي تبامي عام دوست فدان صحابينا مي وقتوجة سلبت أخونة كم بدو ودا جنة ونجه ودا جنة مي بدو مصيباتوجة فتونا جواها كدكيو من دار سبيفونا كم بدو ودا جنة ويكون كم كابه قطنتو ebekalun sual koravani en aharuge sifaga e onna duwahuga fas namadu kuri mafudeneto namaduge wahake ebekalun bodui dannawani en aharuge muddatuga onna duwahuga westimam men qur'ani fas namadu heyye rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kor nune ke tiabami min qurashe en aharu duwahan edus bahage min kofa ehen anna komme duwahegge min warakat tiabami hun namadu kuramun gendani fas namaduge gotuga komme kas efo isa alayhi salam wada genne umaku isa alayhi salama mi dajjalan isa alayhi salam fenuma akuga ena birun rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan kurawani lonu gando lonu fenuge teriya girigen da gotan ena viren fashane viri kudiwan fashane eheduga isa alayhi salam wada gen ekale fanuga appulugawa hatiyarakun ena qatul kollane adi efo mu'minun ena ge lashkara hanguramako e lashkaruge emmeha fahulawanunta maralan efo isa alayhi salam ge emmacha muli duniyege verikan liboda gannawane kale faanu hukum kurawani muhammad sallallahu alayhi wasallam ge hukumun kiriti qur'ana ma nabiyya sallallahu alayhi wasallam ge matwiregen wa sunnata du'a ki allah subhanahu wa ta'ala algon menna mi fada ma'lumatakum furihama ibran hasul kurmuge hew tawfiq minwar kurevun adi hama ehemme algon men e biruweri fituna salame kurmuge tawfiq minwar kurevun adi algon menni mi khabaru algon menge jil taka forwane baykamuga levevun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayra wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.